babandi Bibiliya umuririmbyi yavuze ngo nanjye ndi muboye nyanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyobora arangiza yishura imyenda yanje yose yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse ingoma zose nari mfite nzajya ndirimba banguye mu
birakwagaritse sawa ngavuga icyo Nije warugiye kumuhagarika gatoya atambuke hano tumusenge kuko ni kano icyakabi muri Australia nimba ari mu atambuke tumusenge icyakabiri yari invitation yazukuje mu maso hano nkayembwiriza y'umweru ifite akarongo k'ubururu umuntu uyifite ayizane hano tuyisenge kandi invitation y'ubukwe umuntu ubitse iyo invitation uyifite gusa mu mfu ayituzane hano tuyisenge. Hallelujah, hallelujah, ahimbazwe Yesu Nazareth. Amen. Uwo muntu ndawuhaye. Amen. Hanze mwicekinge neza murebe ko ntawuyibitse cyangwa muntu ufite invitation. Iyi ni igitera. Yindi yo ni invitation y'ubukwe. Nta muntu wo wifite. Arama invitation dufite hari amasakoshi ntituzo kwasaba uyifite nayiduhe. Ayo baduhaye badutumira. Titwa tumenya gukwasa. Ifite akantu k'ubururu. Na mahoro ni Mwiza. Yogira akantu k'ubururu. Inyuma. Akarongo k'ubururu. Komeza ucuranga bayishake. Curanga. Yaita.
reka dusenge Imana. dutanga icyerekezo basengera abantu. Mwami Yesu gira neza. Asuru wataima bari ele wanda kanye. Changement et doleur et caillou bari. Amen.